Xposed ahwefo mama kwa ba ine dey by Xposed GH. Na make us subscribe, like na share. Se ne be ya be ma adofo nso ehu Xposed. Na afi nso mi notification bell no so. Na de be do betu dwe bia nso be hu. Na de Agradaa ho sensema ba ene sen Agradaa san so wobu eye ne church members no be ka se was scamming ne church members no. Enim se Agradaa Sika Gari mu sensem be oyo konfo obu nkrofo giom Sika no. Or the be ne church members no. Na sase mo say no kre anase enye no kre. Ene na ye mora nsem ni mo. Ene the video be betudwa members for ni Agradaa ene gidigidi wo eye ne church wo no mo gidigidi na say omo ntwe ma no kre de sen Agradaa bu hom. And now no dan Agradaa the video be betudwa o ka say we 3 billion or Sika no say obe chairman members ni say omo mfa enkoye ejuma obia wa beje no obeba no that day no share Friday da no share obecham obia ne akoye ejuma na bro ko ba so makohye mu kwaji Sika no and the Agradaa say 1000 fa bra number ma wo 500 fa bra number nti members yi and the obia be bia no bia yi ma Agradaa na de ko ba ni say oji Sika ni wie no oso wa pon asori no we na digidi aba ewo asafo ni mo na mo no de yenkohwe video Agradaa display ansana sansem nyina esi ne yenkohwe mbra Chabe me ding any Reverend Dr. Evangelist Mama Parts. Make I will say all night we day animono and ya all night sketchwa. Sanya ya share mu bosse ya basi ya bebu nipa sanya be ya mu nyina mbedi ye. Na all night we me say ya beche Sika ama Sika su say feel. Na kai say e fie da we ya on the 7th of October and ya all night no. Na sanya Reverend Mama Parts me tu me da na ba chesi o show rubber bag ye kikamiya eye Sika nko a we enie ba ku bia we bundle ba ku bia eye 200 million enti we 200 million 400 million 600 million 800 million and 1 billion enu etwamu a enso ho a ebi ni another one bundle ni we so 1 billion na we so eka ho a we so 1 billion. It's a ushe Sika egu hayi na osafo fabra fom kakra. It's a ushe Sika ya egu haya na te se 3 billion cedis 3 billion aska we nyina no ya de ko asoli fie ho awrade ya domu a efie da eda ya nimu on the 7th of October enumere 7 o'clock na ya she all night na say ya ko check asafo whether what the toso good ye ko che e dia ma dwadifo emakuofo obabia asafo manemra from be say to Sika so e ko form good it's always kegu nyina e 3 billion obibia wutie Reverend Dr. Mama Parts ye to sa from all night way e October on the 7th na October no e blessing month and remember say this month is spiritual transformation month enunti and a heavyweight champion ye donated 3 billion at the kwasori fee ho any 1 2 3 4 5 way 1 billion because ba kubia 200 million 85 no 1 billion and I will so 1 2 3 4 5 and also 1 billion and another 1 2 3 4 5 and also so 1 billion any bra kwa efie da we bra all night ni bi be Sika kwa ye dwuma o pesika ko han dan o pesika ye odwetire ba bia wuti ye tu ya de bi da so o play champion na se fie da we wa ma all night ni bia na wa hye wo ho Sika ni nyina ye de ko everybody nhyiraw se wo beba na kai se ye wo weja junction baby bia wo fro beba bedun kran no fro kaswaka catcher driver and say Xposed nti sana isa video ya hwe video de betudwa osu okoche Sika na ese ne dwumayefo no se no ne ministry so mo boabo mo ho so mo boabo mo na se du asafonimu obia diye obia ayeye wa asafonimu no nti na no isa ade na ne de ko ba ne se video ya kwa kohwe bisa video ni mo kire se Agradaa omko share Friday omunim se obia ba Sika koye adwuma se ne be obia be di no
and the obeka is oh fat 1,000 Ghana cedi bra na beji 2 billion for 500 bra na beji 20,000 for C bra na beji obo modern gist can we no so wa pass ya sorry no we na church members ni say omo ntwe ma no ne aha ne ha ane enene ha omo ntwe ma no kura je say the odi ye kane dia no ye Sika Gari for Sika beji scan no di rasa funimu no and say wa gist scan buo ma je say wa paka mu esi abontin enne ma gidigidi ekoso yenko hwe video no emra ama bi so pre Sika be di everywhere ya di ye trumo Agradaa so in the heavy way now obey 3 billion won TV so be chiche scam obia ye bedru ha se wa jama ko 10 million pa 10 million be 2 million pa 10 million be 2 billion pa why think of 50 and wa wo mo ko so wa pass na mo so mo tia sorry ha ye gidi enya sem ketua Xposed say mudimoni ehubi mahwebi won ba we no won mama emfa blame Agradaa afi say yehu say Ghana fo nimbi sebi omo agimi pa like ebi mu adwen mu nde say omo adwen swa to the extent say opa bonasum obesa ba mu abonasum biom now when it you ani pa deseni no obi enim say Agradaa de katahye ne se proye say obu nkrofo bukata nkasa bu nkrofo gu so ji nkrofo Sika Gari emu demonstration ni ade na maami we say wate asafo amasa asesa mo ho akogu on me den like a day na moji owiase mu akogu on so ase fa Sika beji Sika so atam Sika e de koji Agradaa Sika we dey like Agradaa na won say dey blame man because Ghana for ni be jimi no take advantage of them like Sika ne kura wa say we Sika na ye juma Agradaa ba njumedi odi like there is a question mark about this woman because obia so de wakom na wasakrampa there should be changes emu atemdidie ni sanyoma no anase bi mpo e kan sen utimi hye sofo biase esua nimdie anase church ethics ni nyoma sanyoma we nyina no woman we on fame ye enso se wate asafo ame abe ordain as a reverend like now akọ preaching cry no I don't know I don't want to go there but Ghana for on sebi ebi mo jimi ankasa enti Xposed for say ye de buo ma na say de ayoma yemfa enyom cause upon Sika Gari demonstration ye china so do Sika ma Agradaa na da money dia ene na wa wo jejire eje anam de besi e den na so ka fa sa ensem we hu na me ka subscribe like na share program no jumedi so ya say e neat roofing e be na be nyina no from no nyomo entwetwe nkomo no mbebo dan so ema ahanam de besi bye bye.